twatunga ba Allen Interiors Limited aba hatibiza buto batahizemo ibintu bya Christmas bonanza nabwecho muzeyo hatebei basazireho bine toilet seats bine dressing tables ariyo tiles bine shower mixtures water heaters bine carpets bine tiles of all types nibakumixingira elanji waguro mbwinji nibakutwara nabwecho nababache zayo okurambura nubusha omurimbarara waba no shoro mbaspark niyo duka yo kubaza yo kukiraho after petrol station nabwecho umwanya no gurebera ko so unique covid eriboneza kwom twenda kusema ruhanga mwene abakwe byo kwerinda ibimuromo manya twejazo twayirinda ibimwe mugume mbireke wahiguru no warinda nogezaho manya covid eketini skonka abamwetera tutwire not that we are very careful konka ruhanga kenda ngutube tuchuro mbwena abanishaba covid no wera agende ahebe intebe turasigaza ahebe intebe tushemere kusigaza ami okunabengaro every home umuntu atarita ho munju yawe covid no wera bagenzera tanabire munga yes mureke kugamba ngo umuntu nayijo mu motoka yasibo mu office motoka hari basire no carpet no tiles kandi ubuya nargomuka nabwe ejuye bonire tine hiyaro basire ngwe kitoze nimbi hatiza kutahira umuryango nkitaziyo konke ibasesera engaro zine sente engaro za kwato ebyoma byo mu lift engaro za kwato mu nyindo engaro za komora zupu engaro mwene engaro now hato umureka ijana engaro ze ayihamwe nkito now research ikozera sanga ngo endware nyingi nenga hata bamwe no shangari yo motoka na rya mauwa okikomuka akwato mwana wawe amkwata hitama hati covid obano bwe yabe yagenzire okunabo munga buri muntu wen kibekira jura amizi gagumage na sabuni twakushemerwa nabo twakushemerwa banzo nabo mugaruse banzo nabe hatari juro muntu wiza na covid oba yawaho akataho muja watanabire abo kwengareze orahure no manyendo ari bakweta infection omusho mwana rochi infection ebere yachende rombwiro obo bwa covid aha bwengaro abo kunabengaro nabwecho engaro zigumeneze nabwa engaro zigumeneze nabwa ekyakabi abantu bembaga hati baba abantu bachi yes chitigereziwe n'abantu bakumyabire mbaga umuntu nagito 20 people echo necho chugume turgo mu kinhiru mwita abantu bachi batahembaga kachanchi basi kana basa kabei bakaronzire basi ibiri baronda basi je kustama bashatu kustama sabatano nabantu kwemera then baronda na basi zizo kugenda zitamise mbarara Kampala bajangu nimwe ne mtware eshatu numuza kugenda half ejo basi zahari na nayabinjire mtwaro gumwe ningeme gumwe ne choka nimwe muza yes baronda class ejo basi yagumwe taro kwemera nemera ahantu okushesha tarimo bakurya muhogo na chapati dene je bichori masake senene wayetegereza ejo nayo gumo so that abantu batungo businzi hakara umuntu afitani kirambara natani kirambara agenda azom supermarket agure byo kurya emotoke kikakora cyabadaza ati mwiraha agure bichori bibirabirya ekikamasaka agure kivune cyenkoko ekiko munyendo atamwesenene hata kika nankejeria rukaya agura muchomo yes nobugabe bwisente neze nenda ne konka ntwenda na base ezo kushoma mahure ezo kuteko muntu matu okahenda mwo tentebe bastaro ganira abantu bari ya laptop bari ya WhatsApp you know chimutecha kwa sakora no kachwingamo mukama wanyitiza ninga gura kwa obo muntu bwa supermarket nawe atakunena ukahurensha ya nzigamba so abantu covid are heavy into byera arete ebyerese ebitakuza kurga kandi ebikuyamba abantu okuturra endwara nabwe cyo covid na yagenda konka ebintu ebi amaramizo tutekwa gumantu nabo munga yes mu banka tutekwa gumantu hamwe na mask so that ebibyona mbitu no manyangu senyige kagenda senyige
kasoka covid izati nyotinga tikareba wanje takarwaga umutsinyiga why abo mask nabwecho covid genzi konka ahine bintu ebaratugume mintu kodesa kwerinda ezinde ndwara nazo zikurabira ombintu ebyo kwisa na nobutanaba mukwenkubireba iwe nobirebo